I dobar dan ljudi, dobrodošli u još jedan video i evo, kao što možete da vidite, video krećemo u teretani. A danas imamo i specijalnog gosta, i to ste možda mogli da vidite iz naslova, John Slina, i radimo grudi, tako da ćete vjerojatno vidjeti ceo trening, možda ću malo i proći objasniti šta smo radili, zašto smo radili i tako dalje, ali za sad ide jedan B-roll i onda ide objašnjenje cijelog treninga. Samo grundin. I onda samo onaj prednje odručenje, 4 serije po 20 sekundi pauze. Srednji dan mi je na 1400-1500, a high day mi je na 1900. Kad imam 200 hidrata, 50 masti, proteina uvijek držim na 200. Ne idem ispod. Jedino me to boli zato što ja kad sam kao bio na toj striktno, kad sam držao hidrate, tu sam imao, ali kažem ti, zabol sam bio jer nisam vidio promjene na sebi, nisam više toliko bio, kako bi rekao, na slikama. Niti sam imao pumpu, niti sam imao skladnost, ništa. Da ubacim taj dan punjenja i onda sam pitao da li da nastavim rotaciju, da nastavim ishranu istu i onda je rekao da je dobro da ubacim rotaciju, da kao Da zameniš. da, ako si kao tek krenuo, onda probaj da izdržiš 2 nedelje, pa da onda ubaciš kao taj punjenje, nego da odmah posle prve nedelje radiš punjenje, prati kao svoje telo, da li imaš pumpu i sve. Pa rekao da radiš kardio i sve? Da, rekao sam da radim maltene 5 težinskih, da radim 4-5 puta kardio od 40 minuta i da 2-3 puta nedeljno ubacim basket. Samo kažem, neću još puno ići, još ovu nedelju ću ići ovako nisko i onda ću gledati, pa ću onda ići još nedelju dana, 2 i tu ću završiti. Onda ću šta ću. Onda bi krenuo snimati za YouTube i ja. Da li to nagoveštava, će to biti serijal Mass Attack na YouTube? Narode, to je to, vidjeli ste kako taj trening izgleda i opet nekako se vraćamo na početak. On je u fazi dijete i skidanja kila i već, evo sad ste čuli pred kraj tog perioda, tako da bi glupo bilo da se kidamo sa nekim velikim kilažama. Sa druge strane, ja uopšte nisam u treningu i onda, u svakom slučaju, da, možda će sad biti dobar period da tamo od septembra, s obzirom da kreće i sezona, da će, mislim, sezona u smislu biznisa sa suplementima, kako kod nas ovde, sezona hranjenja. Kako i sezona mačevanja, ali će definitivno biti dobra fora da krenemo i neki kao serijal sa masom. Ja na svom kanalu, on na svom, i kao što sam rekao u prethodnom vlogu, a ponovit ću i opet, slobodno pišite u komentarima ispod teme koje bi htjeli da obradimo za Ogistra YouTube kanal, za tu, ajmo reći, ne znam ni kako bi je nazvao, ali možemo nekako osmisliti naziv, eto, da to bude neka interakcija, da će biti neka vrsta podcasta gdje ćemo mi pričati maltene ono kao da smo u kafiću na kafi, ali ćete vi kupiti informacije od toga, kažem, opet besplatno, jer bi te informacije negdje drugdje veoma dobro platili, a pitanje je da li bi bili istinite, jer ne pričam ja koji imam 30 godina, nisam nikad prošao nešto, ne priča on, nego priča neko ko ima empirijsko iskustvo od 30 godina, koliko mi imamo godina, pa onda ima i svojih godina od kojih je on krao ideje i svašta nešto, kažemo, znate nekoga mislim. Tako da, ja idem da jedem, snimit ću vam vjerojatno šta i ovdje završamo ovaj kadar u džimu. I ok, narode, vidjeli ste kako je taj trening izgledao. Upravo se vraćam, verovali ili ne, i toliko smo otišli u budućnost da se vraćam sa još jednog treninga, odnosno IPSC trening. I rekao sam na početku, u prvom vlogu, da ovaj kanal neće biti vezi pucanje, iako sam ga malo provukao u prošlom vlogu. Međutim, učestalost ovih treninga sad što idem je prosto razlog zato što će ispit bezbednosti veoma brzo i prosto pokušavamo da automatizujemo telo da neke stvari počinje da radi prirodno, što
će se naravno vremenom i desiti. Elem, da ne davimo oko toga, tema današnjeg videoklipa će biti nešto što sam rekao u prethodnom vlogu. I ko nije gledao taj vlog, ostavit ću ovde gore karticu, bacite pogled, bio je tip top. Tema je bila vezana za to da je u naš novi sistem ambasadora ušao menadžment od strane Minje i Maše Kuprešan. Odnosno, njih dve su od sada jedan glavni deo menadžmenta koji je odgovoran za sistem ambasadora. Sada, zašto je taj sistem, zašto je to sad bitno? Bitno je iz prostog razloga zato što sistem, odnosno taj menadžment ambasadora je do sada bio vođen od strane mene. Odnosno, većinu ambasadora koja sam ja uzimao, u tim sam uzimao između ostalog zbog sentimenata, jer sam gledao da taj tim treba da bude kao porodica, da taj tim treba da radi i tako dalje. Nažalost, opekao sam se jer su pojedini ambasadori to koristili u svrhe toga da su redovno uzimali suplemente, redovno su slali svoje račune, a ja maltene nisam dobio nikakav kontent. I ovo sad ne snimam da bi ja sad nekog ambasadora oblatio, kogod nas je reklamirao do sad i kogod nas reklamira sad, do neba vam hvala na tome. Vi ste dalje članovi naše porodice i našeg tima, međutim, ja sebe krivim zato što ja nisam kao menadžer obavljao dovoljan posao da vas kanališem i da vas savjetujem i da vas guram i da vam pokažem na koji način vi to treba da radite. Odnosno, nisam vam davao primer. I to je možda jedan od razloga što sam rekao u prethodnom vlogu da sam angažovao, odnosno da sam uplatio kurs i između ostalog taj kurs je kod Nikole Bogdanovića, odnosno kurs je 3. smena i ovim putem ukoliko Nikola gleda ga pozdravljam, ali je kurs baziran na tome da je cilj i akcenat izgradnja mog ličnog brenda, odnosno mene, kroz društvene mreže. Sad, ukoliko ja kao vlasnik brenda i kao vlasnik firme mogu da izgradim svoj brend kroz neki određeni kraći vremenski period, mogu da uplatim taj kurs koji je veoma jeftin, i mogu da savladam neke cake na koji način bi ja mogao da sebe izreklamiram, onda mislim da mogu da dam dobar primjer i mojim ambasadorima koji će moći danas ili sutra da me reklamiraju i da guraju naš brend. Između ostalog, jedan od glavnih problema svega ovoga, pored toga što sam ja bio deo glavnog menadžmenta za te ambasadore, je bila sama činjenica da većina ambasadora je onako koristila naše suplemente, međutim, direktno ili indirektno nisu verovali u naš brend, što je bio još jedan možda od problema, jer realno ukoliko ne verujete u neki brend i ukoliko smatrate da možete da provučete neku, ajmo reći, priču našim gledaocima ili kupcima ili mušterijama, to se jako veoma brzo provali, tako da je bitno da verujete u taj brend, bitno da ga koristite i tako dalje. Tako da nešto ćemo napraviti što će biti veoma interesantno, ne samo za mene kao vlasnika brenda, ne samo za Mašu i Minju koji su sad, kažem, glavni deo menadžmenta za ambasadore, već ćemo napraviti nešto što mislim da sada niko nije napravio, što ćemo obelodaniti uskoro i ubrzo, jer je nešto što se radi, ono što nešto kuvamo i bit će vama zanimljivo, a do tad pičemo kući, spremamo večeru, možda vam snimim šta ćemo za večeru da imamo. Opa, ide šleper, bešte unutra, da mi ne otkine vrata. Povećam. I možda vam snimim danas u ovom videoklipu stak suplementacije koji inače koristim u 99,9% slučajeva pred spavanje. Oni koji prate Instagram i koji mene generalno prate, ajmo reći, nemam ja sad nešto milionski pratioca i to, nisam u tom tripu, ali mislim da ljudi koji generalno gledaju ovo, da me verovatno prate i na Instagramu, znaju već o kom je stako reč, ali ću malo da ga objasnim večeras, malo ću da ga produbim i generalno ću da vam objasnim zašto to koristim. Ako to bude sljedeći kadar ovog videoklipa, top. Ako ne bude, ko zna šta će da bude, nikad se ne zna. Ovaj vlog teramo pun gas. I evo ljudi, vidjeli ste malo pre. Stigla je dobra količina opreme. Dahnje je bio zadužen za ovaj segment, odnosno za ovaj merch i mislim da će stvarno biti brutalno. Ova oprema sad što je stigla je, znači, baba roga i što se tiče muških modela za sad ide ova ovakva, plava, izbacit ću vam b-roll pa ćete vidjeti. Ide krem, to su kompleti, ide oversize majica koja je uz jedan od ovih kompleta. Ali smo više i veći akcenat bacili na ono što nam fali, na ono što nam nedostaje, a to je ženska linija, odnosno ženske helanke, ženski topići, ženski haljine. Vidjet ću ako uspijem, možda čak i sa Mašom, dozem da snimimo i to, da vidite kako se izgleda. U suštini ovo su uzorci koje mi sad treba da proverimo, da odobrimo, da vidimo da li je to tip štampe, da li je to taj kroj, da li smo zadovoljni sa bojama. Vidjeli smo dobili kompletne
kataloge sa paletama boja, tako da ćemo i to da proverimo i da ispregledamo i ukoliko je to, šaljemo na potvrdu. Da ovo može biti kad kod nas. U principu mi kad sad, ako potvrdimo sve, još treba da veličine samo utvrdimo, da ustanovimo kako i šta, ali mi kad potvrdimo sad definitivno naručbu, posle toga nekih mjeseci i po dana, nadamo se da neće biti problema sa carinom, jer za ovo, evo sad dok je stizalo je bilo problema i kad bi tu carinu rešili što pre, kroz nekih mjeseci i po dana bi to bilo kod nas. Ja se nadam negde kraj 11. mjeseca da bi to moglo biti već pušteno u prodaju. Tako da opet stay tuned, znači ovdje je samo stay tuned na ovom kanalu, kao što sam rekao, samo sveže informacije iz kotla. Evo ga ljudi, nećete verovati, ali ponovo snimamo iz auta. Bio sam nešto poslao u Novom Sadu i sad idem do Maše, treba da nesem neke uzorke za neke nove stvari koje ste vidjeli u prethodnom delu videoklipa. Treba da u suštini ona proceni samo kakve su, da li su ok za žene, da li je ok boje, da li je dobar kroj, da li je dobra štampa i tako dalje. Snimit ću vam i tu ako budem mogao par kadrova. Pravimo plan i program s obzirom da sam rekao za Basic Week da će biti veoma interesantan period. Pravimo sada plan, raspodelu kako bi to trebalo da izgleda. Naravno u slučaju da ja nađem parking mjesto, s obzirom da je ovdje lakše naći 1000 € nego parking mjesto. Kao što vidite, nešto stiže. Mašo, kakvi su utisci sad konkretno opreme? Top, točno, bit će prava momčina. Znači valjaće, znači odgovare. Kao što sam najavio u ovom odnosno kao što sam rekao u prethodnom delu videoklipa, ovo ide sad na odobravanje, još neki par caka moramo da promenimo i kad to rešimo ide u proizvodnju i kroz nekih mjesec i po dana bi to trebalo da bude kod nas. Naravno, kao što je Strahinja rekao, bit će i neki dobar drop i napravit ćemo neke dobre popuste i verovatno će biti neka promocija malo pre toga, sve ćemo najaviti, ali ono što je najbitnije, što je nama bilo bitno, da Maša i Minja sad ok nije tu, ali da odobre da je to i da smo u suštini pogodili boju, da smo pogodili kroj, da smo pogodili štampu. I da će žena odlepiti zajedno. I da će žena odlepiti. Ako se pitate šta je ovo što sam malo preobacio u auto, u pitanju su muški šorce. Verovali ili ne, dosad smo imali muške šorceve, međutim bili su pamučni, bili su oversize, bili su baggy, bili su više za sistem buildera, veliki, i tamo taj materijal je bio u nekima dobar, u većini i nije i tako dalje. Uglavnom sad smo našli šorceve koji su bukvalno za daily šorce, za svaki dan, znači imate ih za svakodnevno nošenje, imate ih za treninge, minimalistički je logo, treba napravimo kampanju za njih, treba da ih snimimo, treba da ih uslikamo za sajt i tako dalje, imamo posla oko toga i mislim da će vam ovi šorcevi biti veoma interesantni i ono najbitnije, kao što vidite, stalno radimo na novim stvarima. Vlog broj 4. Vlog broj 4. Nisi rekao da vuče stomak, brate, ja dolazim ovdje kod dede. Ja tamo na ovaj auto do te visine. To je rešena stvar. Pozdrav ljudi. I dobrodošli u novi vlog. I evo ga narode, kao što sam i obećao, došli smo do kraja ovog videoklipa i za sam kraj sam ostavio nešto što sam rekao na početku da ću da snimim, a to je upravo moj stak suplementacije koji inače koristim pred spavanje. To je nešto što u suštini najviše koristim, najčešće koristim kad god imam priliku sa sobom, ako mogu uvek nosim. Tako da ćemo sad da prođemo ne onako detaljno, ali prilike ću da navedem šta koristim i zašto koristim. Prvo i osnovno to je ashwagandha KSM 66, jedan od najboljih oblika ashwagandhe. Koristim u dozi od 500 mg, znači to je jedna kapsula uveče pred spavanje. Ulazit ću malo dublje i detaljnije možda u nekom od narednih videoklipova zašto je ova bolja ashwagandha naspram drugih i tako dalje. Neću da davim u ovom klipu o tome, ali ona mi je, što se kaže, broj 1. Broj 2 suplement koji inače maksimalno stalno koristim i koji sam za posljednje 2 godine, bukvalno mi je ovo omiljeni suplement, to je magnezijum bisglicinat, koga također malo detaljnije interesuje, ovdje čak imamo video, postavit ću gore karticu, kliknite i pogledajte malo video o tome, ali konkretno opet oblik bisglicinat u dozi od 200 mg, to su 2 kapsule, imaću bolji san, dublju REM fazu sna, manje grčeva, manje stresa, što se kaže i tako dalje. Suplement broj 3 koji sam ubacio i koji koristim unazad sad već nekih par mjeseci, to je Testo Pro. Koristit
koristio sam ga naravno i pre, međutim njega koristim u nekim fazama. Testo Pro je prirodni stimulator hormona rasta. Razlika u odnosu na ove ostale, pošto vidim da dosta pitanja na TikToku u vezi ovoga ima, ovo nije veštački derivat testosterona. Znači, kada unesete ovaj konkretno suplement, on u sebi ima sve prirodne ekstrakte i prirodne stvari i elemente koji prirodno poboljšavaju vaše prirodno lučenje, prirodno hormona rasta. Znači, nema ništa veštački u sebi što će da supresuje vaš prirodno proizvodnju testosterona. Na bazi je DA, odnosno D-aspartik kiseline, tribulus, cink, magnezijum, vitamin B6, vitamin D3, gvožđe, boron i tako dalje, odnosno sve ono što direktno utiče na bolje lučenje testosterona. To rezultuje boljim snom, dublja opet REM faza sna, bolji oporavak mišića i tako dalje. Opet neću ulaziti u dubiozu, malo ću detaljnije proći u nekom od narednih videoklipova, ali Testo Pro. Još dodatno 2 suplementa koje onako po potrebi upacujem, to je aminokiselina L-tirozin u dozi od 500 mg. Ono opet utiče malo na taj neki, ajmo reći, stresan moment, odnosno na manje stresa, i nju, odnosno ovu aminokiselinu ubacim često odnosno danima kad osjetim da sam taj dan možda imam malo više stresa ili znam da ću sutra da imam malo više stresa i doći u bolji san, onda ubacim nju u dozi od 500 mg od ove firme, ali naravno Basic će uskoro imati i svoju, koja će biti daleko jeftinija naravno. I još jedan suplement koji dolazi uskoro, koji je od Yamamoto Nutrition brenda, u pitanju je ovaj suplement, to je Ansitek. I ovo je proizvod koji je na bazi magnezijum bisglicinata, šafrana, ruzmarina i limun balzama, odnosno i sami onako možete da zaključite da je u stvari ovo neki suplement koji direktno utiče na bolje raspoloženje, na bolje mentalno stanje, na manje anksioznosti, na automatski bolji san da ga pijemo pred spavanje. Njega takođe kao i tirozin ubacujem u danima kad znam da ću taj dan da imam malo, ajmo reći, ili sam imao malo više stresa ili ću sutradan da imam malo veći stres ili hoću bolji san i tako dalje, onda njega ubacim. O njemu ću malo detaljnije da pričam u nekom od narednih videoklipova, samo konkretno o njemu, pošto je ovo neka kompletno nova formula, ovo je bukvalno recimo revolucija u svetu suplementacije na našem tržištu, jer ovako nešto ne postoji kod nas, pogotovo sa ovim ekstraktima. Ostavit ću svakako sve linkove o svim ovim suplementima dole u opisu, pa možete da kliknete, proverite suplemente detaljnije, pročitate, vidite način upotrebe, možda probate i vi da probate na neki način da ih ubacite u svoju svakodnevnu rutinu i sigurno ćete imati mnogi benefit. Narode, to bi bilo to, kao što sam i obećao, nadam se da vam se ovaj video svideo. Ukoliko jeste, naravno opalite like, opalite to subscribe dugme i obavezno mi u komentarima ostavite neki feedback, da li je video bio dobar, loš, da li imate nešto možda interesantnije što bi trebalo da snimimo u nekom od narednih videoklipova. Evo sad smo snimili ovaj stak pred spavanje, onako površno smo prošli kroz njega, možda u nekom od narednih videoklipova dublje malo da prođemo i neke druge stakove, imamo i pre treninga i ujutro na prazan stomak što pijemo i posle treninga i u toku dana i tako dalje, tako da možemo i to da prođemo, ali evo, nadam se da vam se video svideo i mi se vidimo u nekom od narednih videoklipova. Ajde, čao!